Matongoretio ni afitha murugamiriri wa ugima wa mwiri wa muingi thirikari-ini ya Kajiado Eddie Kimani, muingi na etiki ya kanitha wa PCEA Upendo matabanĩtie mĩhang'o ya guthingura na gutheria mitaro matũra-inĩ ma Gataka niguo kugirĩrĩria kuhingana kwa miberethi ino na gwĩthema na mũiyũro. Na toria tuwe ni ati mbura hakuhĩ kura, na koguo twita thirikari ya kaunti tunyitanĩire na kanitha wa Upendo PCEA na andũ a itura umothe ntukuhinguraga ona mitaro nigetha kungikiura maĩ magakiona ha kugera. Nturenda gucokeria ngatho andũ a Gataka tondu turona no marathi na mbere ona guthondeka mitaro nigetha mbura igiuka gutikagie flooding toria kwari last time, especially mitaro ĩrĩa ĩ barabara-inĩ twakua giko kiria gitakuĩtwo kwa ihinda rinene na twahota guthii tugitheragia mitaro tukieheragia takataka ĩrĩa ĩ mitaro-inĩ. Itura ria Gataka mwaka muhituku ni riagumirwo ni mwaraho uria watungiria aingi hathara nene. Wakati wa mvua ikinyesha na inasumbuanga watu, kuna wakati mvua ilinyeshanga ikabeba watu, kuna maji iliingia kwa manyumba za watu, na wakati maji iliingia kwa nyumba ya watu ndani na hao watu hawakuja kusaidiwa. Tulitafuta watu wa kusaidia, hakuna. Sasa ikabidi tukapigia hawa Red Cross wakakuja kusaidia, ndio wakasaidia watu wa chakula nini, hata kama ulikuwa na blanketi nini, chakula nini unawapea. Ni kwamba juu unaona maji iliingia kwa manyumba, watu wengine wakakosa mahali pa kukaa, wengine wakakuwa tu hivyo hawana manyumba, hivyo chakula, vitu mingi zili affect nini, vitu mingi sana. Mukana naguo ukirutirwo aria makoretwo makierekereria giko mitaro-ini makirikana ni mekung'ethanirwo na ukiwatho. Andu matigekire maĩ ma giko kana sewage thiini wa mitaro tondu sheria ndĩtĩkĩrĩtie maundu ta mau, na koguo ithuĩ ta kaunti twina sheria tutwarite bunge ya kaunti na nĩ twetereire ithie kuri public igia na public participation ya behituke bunge nigetha tuhote ku implement sheria iyo ni undu wa uhoro wa guikia sewage mitaro-ini na kwendeja lives cia andu. Thirikari ya Kajiado ni yuritio kugacirithia motungata ma ungania wa giko matũra-inĩ niguo kunyihia giko kiria kirekagiririo mitaro-ini ya kwerekereria maĩ. Ihoya ritũ ni kaunti ya Kajiado ituhe services cia gukua takataka tondu tutiri services tuonaga twina private sector, na riu private sector ndingikihota gukua giko giothe. Tungihoya county government ya Kajiado ituteithio na guthondeka drainage njega niguo maĩ mbura yoka ri maĩ magatiga kwaraha na giko giki kirahinga mitaro ri. No tuhoye county government ituhe rori at least once a week niguo tuonage giko gitu ni kirakuo. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Gataka, Kajiado ya Rũgongo, ngetwo Wacuka wa Kĩarie.